Pozdrav Ilirska braćo. Pitanje za Miroljuba i Stanković i doktora. Koje je Miroljubovo mišljenje o Banu Josipu Jelačiću? Ban Josip Jelačić je bio znameniti čovjek, bio je član Ilirskog pokreta, zalagao se za ujedinjenje svih Ilira na prostorima Balkana, bio je veliki prijatelj sa Njegošem. Njegoš mu je jednom prilikom ponudio 2000 Crnogoraca da mu pošalje da mu pomogne u odbrani Hrvatske od ugarske okupacije. Ban Jelačić je se zahvalio, rekao nema potrebe, imam ja ekipu koja će to da reši. Tako da bio je znameniti čovjek, sad se zloupotrebljava da je bio ovo, da je bio ono, da je bio neki vođa navijača i tako dalje, što nije istina. Tako da bio dobar čovjek. Nažalost, nema nijedna dobra pesma o njemu. Ima neka na internetu, ono, Ustani Bane, Hrvatska te zove, to je pesma od pre 300 godina. Sad je malo karikiram, nije 300 godina, ali pre jedno 60, 50, 60, 70 godina. Ono, neki zvuk katastrofa, oni nešto kriče. Nemaš pesmu o njemu. Nemaš pesmu o Ivanu Crnoviću. Nemaš pesmu o Banu o Kulinu Banu. O Hercegu Šćepanu. O Vojvodi Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću. O Pavlu Šubiću. O braći Kačić, čuvenoj familije iz Poljica. Nemaš. O tim znaniti ljudima nemaš pesme, nažalost. Eto, ima ta Ustani Bane. Ja sam razmišljao da napravim obradu te pesme, da se lepo otpeva, da se uradi lep aranžman. Nego ne mogu sve da stignem fizički. Ban Jelačić je bio veliki vitez. Njega nisu samo Hrvati smatrali Banom, nego i Srbi. I ovi katolici, i ovi pravoslavni, i ovi koji su bili Iliri, svi su ga smatrali svojim Banom. Svi su ga uvažavali zato što je bio pošten i moralan i znamenit čovjek. I dobar prema narodu. On se borio za narod, on se borio da spašava ljudske živote. Nije bio ovo oruđe manipulacije od strane međunarodnih kriminalaca. A ljudi o tome pojma nema. Ja kad sam bio u Zagrebu, 99% Zagrebčana ne znaju gde je grob Bane Jelačića. Ja kad sam otišao na grob Bane Jelačića, nema žive duše. Ono neka šumica, brate, nema žive duše. Ima ispred autobuska stanica, staje autobus jednom u 3 dana. Stoji neki baja, čeka autobus. I onda sam ga pitao, rekao, jel ode grob Bane Jelačića? Jeste, kaže, ode tamo. Samo uđeš ode kroz ovu šumu i tamo stoji grob, brate. Dobro, malo, nije ona trava baš skroz zarasla, nije džungla, ali tako da, to ti je to.